masuko, daghan kayong ginahambin nga mga balatian. Ana sa life and death situation apan gihikap ang iyang kasing-kasing ug giayos sa Ginoo aron ang iyang kinabuhi mabag-o. Kasama sa iron nato ang istorya ni Chris. Giayo ni Kristo ang tanan niyang mga dili maayong balatian kay para kaniya Jesus is the great healer. Usa ka babayeng puno og kahadlok naglatay sa kinabuhi nga bahala na. Kauno na ako ang akong gusto, buhaton na ako ang akong gusto. Apan di ay mahadlok mamatay. Taba ko, tapos wala ko'y limit sa akong pagkaon, no? Kauno na ko tanan, muna nga daghan po ko ka ng mga gipangbati sa una, daghan kong sakit, sige kong inom og tambal, halos kada adlaw, unya, maayo, pero magbalik-balik. Tapos, wala ko'y peace of mind, libog permi akong hunahuna, sige ko kasuko, na mabot sa punto nga, makaingon ko nga high blood, no? Unya, ako kasing-kasing permi lang ga bugad, huot, anak ba, lugos ko kaginawa, niabot sa punto nga, madlo ko kung mamatay. Aduna gyud mga taong himuon sa Ginoo nga instrumento nga moabot sa atong kinabuhi aron kabigon ta paduol kaniya. Sama ni Chris nga giimbita nga mosimba ug moapil sa divine appointment with God. Attend ko anang divine appointment with God. Ug sa dihang nabati jud nako nga sa pag-divine appointment nako diha sa Ginoo 3 days. Nabati jud nako nga naa jud kapagungan sa akong kinabuhi. Gibag-o sa Ginoo akong hunahuna, akong kasing-kasing, nga grabe ka ni ato kabugat apan karon ga anak kayo. Yes. Gawas no na, kumbaga, nura ko na ibtan og tunok ba. Akong kasing-kasing grabe jud di kabayran og kwarta. Ang divine appointment with God. Kumbaga, ang akong pagtuo karon sa Ginoo wa na jud pagduha-duha. Even kani adto nga sige kong inom og tambal halos kada adlaw, karon wa na ko nag-inom. 10 years na ko diri as a born again in the spirit. Wa na ko nag-inom og tambal kay ang akong gituoan ang Ginoo ang moayo. Sa dihang iyang gidawat nga walay pagduha-duha si Kristo sa iyang kinabuhi, tanang klaseng balatian na papas og nawagtang. Mapagagmay man o dagko adunay kaayuhan tungod siyang pagtuo nga ang nag-inusarang healer lang yod mao ang Ginoo. Sa kong pagpangalagad sa Ginoo, niagi kong nagsakit ko og 15 days. Gikan ko ato naglakaw, nagsangyaw sa punong sa Ginoo. Tingala ko nga nagkurog ko ang hangin babugnaw kaayo ang gitakigan ko ato nga time no isa ka kuan pato ko na sangyawan isa ka tao di uli jud ko og balay kay di jud nako makaya sa akong lawas kay perti jud tugnawa unya hantod na nga abi nako og maayo ra tong pila ka adlaw so natingala nako nga di nako ganahan mo kaon magsige nako og suka no nya motindog ko malipong nako no nya namayat jud ko payat jud ko perti jud akong payata na gyud no nya magsigira ko gigda ana ba nga pagsulay no first time nako to nga inato nga pagsulay nga balatian ba pero nabutang jud nako sa kununa kay nabasa ko nako sa Biblia nga ang Ginoo dili mahatag og sakit ug ang balatian iya sa kaaway no nga mao si Satan muna nga pagka kuan jud nako nga di jud ko mosugot hawa jud ka sa akong lawas di jud po ko miinom og tambal giinan ako bana ako mga anak kadalo na lang takon lang ospital pero anak jud ko dili jud kay nganuman ang Ginoo labaw pa sa doktor og tambal mo na akong gituan mo na niabot jud og 15 days wa jud ko giinom og tambal bisag isa wala jud og na kuan jud nako ang gahom sa Ginoo kay nganuman after 15 days giayo ko niya Ginoo no moayo way bayad pagtuo lang amen walay duduha. Amen. Kaya magduha-duha manggod ta, sama daw ta sa balod. Ug asahay uy pa sa hangin, dito ra daw kuno na muyin-uyon. No walay insaktong pundasyon. Kay nganuman ang Ginoo natukod sa bato. Dapat ang atong pagtuo matukod sa bato. Bisan pagbagyon sa pagsulay, di na jud mataro. Amen. Bisan pag unsa pa na mga balatian, tuoi nga ayuhon sa Ginoo. Bisan pag stage 4 cancer pa na. Ayuhon sa Ginoo. Kay ang Ginoo mo'y tag-iya sa atong lawas, atong kalag, atong espiritu. Amen. Mura jud na, no? Ang ako lang jud nga ikakuan lang jud diri, no? Pagtuo lang jud.
Mga kasama, adunay buot ipaambit nga pagtulunan o encouragement si Chris kanato. Unsa ba ang angayang buhaton aron magpabilin kitang malipayon physically, mentally, ug emotionally. Mamati ta og pulong sa Ginoo. So sa diha di ay nga madawat nato si Jesus sa ato ang kinabuhi, no? Ang Ginoo jud di ay no mo nay makakontrol kanato. So sa diha di ay nga nay mag-invite nato nga simpata, no? Kay ang born again man gud dili na relihiyon. Gusto sa Ginoo nga makigrelasyon diri kanato, no? Muna invite tag simba, mo ato gyud ta, no? Mamati ta sa pulong sa Ginoo. Sa diha di ay nga nay mag-invite sa tuwa nga divine appointment sa Ginoo. Dili di na gisugod ra di na sila sa Ginoo. So kita di ay gusto di sa Ginoo nga madala ta, no? Nga makaabot ta sa kanang gitawag og divine appointment with God. Mao jud na kay diha jud ko gibag-o sa Ginoo sa divine appointment with God. 3 days lang na, no? Walay mawala na to. Dili ta mabalhin reliyon. Kay dili reliyon ang makaluwas o makatabang nato. The word of God. Muna ako gina-encourage nako sa mga tao, no? Nga nakapati nga naminaw niini, no? Do dili nato balibaran ang pulong sa Ginoo. Kasama lagsik pa ba ang imong panglawas? Unsaon man nimo ang imong kabaskog kung dili nimo kana gamiton sa pagpangalagad sa atong labaw nga makagagahom? Sama sa kinabuhi ni Chris, naalim ang sakit nga pisikal ug espirituhanon sa dihang naila ug gidawat niya si Kristo sa iyang kinabuhi isip iyang manluluwas ug healer. Alang sa DXDC Holy Week Special, ako ni Rab Zuman ID Parido, Tatak RMN.